a training vai bom. Hopi die gaan of toere atleten lang kunnen wij competeren dia 1 september. Abing eigenlijk para sparring. Anto para dat die bom ambiente me te querer hopi competitivo. Anto eta push no. Para toere gente quer toch moesten rond die kilo palanti, pero no mesmo momento me te querer labai hopi responsável si e toere gente ta toch percorrer para não lesionar outro. Que me te querer nos tour diferente gym nang, tour diferente atleta nang, nos tour ting algo que nos posinha outro. Dus je moet hij een resistência, dingen training, anto die biabo moet hij algo novo, comportable que vai trazer bij e também botar doen outro tips, no? Dus dingen die sentido aí me te querer nos tour awe, a pick up hopi konang, nos tour assim de outro.